Haina Chowkhutpa Awonba Moirang Assembly Constituency Ama Oina Bagi Wakhalonda Tara Humdui Suba Manipur Legislative Assembly Mikhalda Moirang ACG intending candidate Oina Ba Kwakta Municipal Council Ward number 8 Tagi Junus Khan Mirep Oiragani Haina Laothokkhre. We support Junus Khan team na sinduna ngasi Mirep Ogadoriba Junus Khan gi yumda pangthokiba thoramda social activist MD Abdul Matalib Jamiatul Ulma Vishnupur District ke advisor MB Safiuddin Anjuman Islahi Mausera Kwaktagi Sardar MV Abdul Kalam Thamnapokpi Ward number 5 ki ex-member L Thoibi Thamnapokpi Ward number 5 dagi social activist M Memtombi Sunusify dagi social activist L Sanjoy Tronglaubi dagi social worker Sanayaima Ngangklawai dagi social activist Janmen Joy intending candidate Junus Khan Sarugyaki Thoramaduga Mari Lenana Junus Khan Hai Hauzik Moirang ACSC ki tongan mafam sing the hospital ki khudong chadaba mayoknari school sing matik chana leitabana lairaba imung singi angang sing kaya lairik tamba fangdana sothaduna leiri Maramaduna Dharma, Kanglup Furup Kaidaba, Chap Manaba, Amagi Mitengda, Yengbangamba, Communal Giwakalon Yaudaba, Moirang ACS Sigasan Midlon Chapkanaba, Yaifanaba, Ngasidi, Miamgi, Asing Bamihud Kanbio Haiki. Nusibiduna, my Pakan Birabamatunda, Aina Tominga Tabukarum Kiamusley, Adubo, Matang Sida, Aina. Miyamda promise to Busaina Pamde, Marandi, Haukiba Kiana, promise to Raga, Mamitagi Mapita Raga, Wasada Maga, Kalraba Matunda, Hanna Fogi Gidaba, Kanda Bikidaba, Naina Bikidaba, Aduna Maramu Rakana and a CD, Atopo Wakalo de la He, Vote Toglagadi, Kabaka of the Tobro, Karaga Shoot already of me, Aduna Makuri Yapuna Laothokkhre Ramkai, Laothokkhre the Mahabese. How give a tongue ya the Massi Vision Amalai?